Hazır mana yordamlari уже Falastinga yetib boribdi. Inshaalloh yana bir ikkinchi yordamlarini hammamiz birgalikda bu videolarga befarq bo'lmagan holatda yordam yig'ib jo'natishlik niyat qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Qirg'iziston eli, biz bugun inshaalloh Jalobod oblastidan Hadiya qayrimduluk fondi jana O'sh oblastidan Hadiya qayrimduluk fondlari bilan cho'g'ib, hozir Bishkek shahrida Al-Umma fondi bilan cho'g'ib turamiz. İnşallah bu yerga kelishimizdan maqsad Falastina xalqina qo'limizdan kelishincha humanitarlik yordam berish. Muna bugun Al-Hadiya qayrimduluk fondu O'sh jana Jalobodдын өкүлдөрү bizge kelgen eкен. Биздин ниетибиз бир. Азыр мына биздин Al-Umma фондубуз расмий түрдө түрк кайрымдуулук фонду менен Газага жардам деген фонду менен биргеликте сектор Газага жана Палестинага гуманитардык жана азык түлүк менен жардам берип жатабыз. Келишимибиз бар. Анан ошондуктан биздин Al-Hadiya кайрымдуулук фондунун өкүлдөрү дагы келип жардам чогултуп биргеликте ушул жардамды берели деп ниетибиз бар иншалла. Ana biz hazır özümüz görüp guvoh bo'ldik. Ana ham Al-Umma fondi Türkiye'dagi xayriya qayrimduluk fondlari bilan kelishimlar tuzib, hozir mana yordamlari уже Falastinga yetib boribdi. İnşallah yana bir ikkinchi yordamlarini hammamiz birgalikda bu videolarga befarq bo'lmagan holatda yordam yig'ib jo'natishlik niyat qilamiz. Kimda-kim mablag' tomonlama yordam bergan imkoniyat bo'lmasa, sizlarga iltimos qilamiz. İnşallah videonu tarqatish orqali ham o'zingiz sabırga. Muna bizdin Qirg'izstandықтардын атынан жардам чогултуп, биринчи жардамыбыз сектор Газага жетти. Жана азык түлүк пакеттерди 667 адам алышты ошол жерде. Жана биз ушул кайрымдуулук ишти жана ушул биздин гуманитардык жардамды биргеликте улантабыз жана иншалла жеткизгенге аракет кылабыз. Ким жардам берсе, Аллах разы болсун. Мен ойлойм, бул биринчиден биздин адамгерчилигибизди көрсөтөт жана кайдыгер болгонубузду көрсөтөт деп ойлойм. Jalobod oblastынан, Suzak rayonundan, O'sh shahridan bizga aloqa chiqish uchun telefon raqamlarimiz 0558 168 raqamlariga WhatsAppdan ham aloqa qilsalar bo'ladi. Barchalarga Alloh taolo rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.